Bamasaba mwesi mwenayo ise kama sina Dorcas Kimono ngambira hu YouTube channel ino huwakanisa namwe hubolesaho ibindu byesi bamasaba bakholataka hale simanza ingeli sibeberesamo ingeli sibelindamo ingeli sibabamo nga abandu musifo sitwela mungo abandu mumasaba ebesatsaka arena abandu bosa nabebesatsaka barena arisha lero nakubole ningani hayikindi busa eyino nga iye kamani kamahula makali nabi hukana humanya bumasala nishosi umumasala niye nanu mkhula bari bamasala bari yumasala wo bari yumuhanawe bari ibindi byo byetsa bire byababire namwe babandu bamanyatsaka barena bari bumasala no bulio ano bumasala mbaota ne ngandalo singenda tsaka sengeneta kule huba ise harwe hasira hakehe kama hula makehe huindunge bifana biri irashalo netse ni msale wase katamirisha dibwayo unanjeta husonzola hubindunga bye bamasala Richard nahwakanye ku program yefesha lero nasimire ngana humanya Richard isindu sha bamasala manya nisho sina umumasala niye nanu niye umuhana wanawe nanu niye papa wanawe ya umumasala mulimo umusahulu namo umusololi umulosi umuhasi nasikoko ni abana ali kasita isembira umuhasi ali nga natsire isi nairo umuhasi ibe bumasala wose ali mayi wewe aba masala wose ali ninawe singotse wakhwalikha handu ya isi ukhwalikile papawo ni mawo baba khusalila umusetsa baba bamasala nenga ano kane khulolele nabi ngewo wekhasi umusani ali bamasaba khulwe khukana khukwalasa bindu bandu bamenye bulayi sibakana bandu khumanyirira abandi ta ngani nandisikane ali umusala ali umundu uwisibwa mu lukosi era iliwo bandu bamulanga balumurye ahaba umurye sisiri ahaba ngomurye sibanga uli khusonzola busa nenga sililiza balumurye abo mumasala ali abo mumasala sipasiri uli ni khumurya kila babandi bamulanga balumurye ni khumurya lwekhuba sikana iwe nga watsile khukhwalikha wo musetsa wesi ukhwalikhile ate winyaye ni papawe umusala ta awo balumba bali bumasala bukhosi sisi bamanyisa bali ukhosya khumanya sisyamamo sikhubera sibi lwekhuba ndi bandu bositsana basikitsa era abe baliyo ni isambo isi basikwalasamo bibikhwamamo manyalukane balumba lere embusi khafu sinanu ni binanu manyalukane ibyo byabawo ni bitambiso ali bitambiso ebyo nibyo khukhosya ali khutsila khumasala nga waberewo mumasala khulome khendandikhe ni nanyo bekhasi wamasala wowo papawo khusalila omukhasi sumwishenda ambi ta ngobonetseyo birira aleyi uli ni khwikhalasa anyo abire nonawe ukhole sitsukhola fact nabakho ni bashasi basi bana makhuwa bashasi mwinambo khwaba muzambia nzya khubona bambolera sitwera busa khana nibo muzambia balinga abira bali bapaka mukhono bapa abira nefefe ubona oli sumubera ambi ta ate munzu mwewe siwingiramo ta nga wingiramo manyalukane babusane bali khutsa khunywamo kamalwa ni sinano iliyo isi wikhalira siwikhalira ambi ni papawo umumasala ta ate ngoli munzu mwa papawo balisi bekalawo inzu ta
ate nga munzu mwawingiramo lukane nga mao mukhapapa oyo nga aliwo nenga saliyo siwingiramo ta papa oyo yenyene siwingira munzu mo tawe khurusakho nga alimo nomukirama wewe niye mayi wowo ukhusalira omusetsa kale ibyo byabawo khukhwisamo lukosi bandu nga ni bandi bele ali khulwande lwosi lwomusande nawe isi bakhusalira omukirama nga watsire khumanya ni khukonayo sukonayo ta ngokonayo okona wamukhwewo oba webayesanwa khusikuka ekyo nesili munzu mubwene musi umukhana uyo namwe omukhasi wowo asalikha ta ali ni nawe siwishenda ambi ni mayi wowo mumasala ukhusalira omukhasi ta ali ni khwikhalanga ano niye wabanga atayikho ari aleyi ni khukhesa ngetsa khukhesa nakenileyo ekhalira aleyi khwawo wakhesa era watsi era simukanikha bikali nabi ta lwekhuba mutsa khukanikha binana unya wakanikha oli ndi wabamo nilomo iyonaka tsingayo ta sikana khutsa khulomo inyene kale awo niyo isi lukosi babandu befe banamwe bamasaba besaratsakiramo khukhwisa lukosi bwa mayi wowo mayi ukhusalira omukhasi wowo namwe papa wowo ukhusalira umusetsa wowo sili nga bashefe bebukwanyanga wa Uganda nabandi mukampala muno ali yuno wetsile khukenya womumasala wewe ali yuno bali wetsile khuramba atya khuwumulakho kumusa atya khukona mubulimu bwene nefwewefe iyo baloma bali imbikho sisinyalikhana ta era kasita simanyikhana sibasilayi ta nali senakane khumanya khulwandu lwefe nga bakhana kale sinaye sinakhwalikha mulwanyuma nenanyolele nga mayi umasala manya abe warurawo khale enomendi wafa bata warekokha ari papa engene waramawo simanyisa silisikhengilakho munzu mota paka nga wingiramo nga ninomile ndi manyanga eliyo kumukholo nga bamasaba ni banywa kamalwa kabwe bali khutsa khunyana eliyo esi wikhalire khubole ndi wikhalira aleyi nebusa khutsayo botsa khumwakanisa sinano umurere bulafu oba watekhile she kumusukana khumwakho bilyo umurere awo wafana mwatilembwa sumwata ta nenga olomoli papa bona she kumusi wamurera andu nenga sutse wamuambisa mukhono ta ifo mumasaba sumukhesa mukhono ta sumuamba mukhono ate sumubera ambi ta ninasiyo ndi nayo mubolera wamurerawo naye wetsa warusawo nenga sumubera ambi ta bamasaba munabasa mwawulile bifana bili nebese khukanakhukaniakho bulunakho ise kamelu kakalisa busano bandi mbwandi khwandikanikhile bulunakho ibindu bikali nabi bebasikhuni khukhebusana ari chano khwakane khusindisha omumasala nenga nakhukakase nga nihaya Richard hekhwekho khandu khakekhari hesi khwambisa khulutambi namwe takhesi khwarecordinga khulutambi kimyakha kenyuma ekyo umukhasi bari Elena Hayinza niwe wakhubolelakho bikehekehe naye wakhubolela shasabiramo nga niye era nibye khubola ari umukhana munzu yararawo umumasala nga watse khunywa kamalwa wikhalira mulyango byesi Richard amukana hebi hakhukakase nga khurekeresa isi Elena Hayinza byesakaniha waenanira masala wowo mulanga lisina babusa sikuka ulanga lisina lya masala balanga sikuka syabusana baba bali khubolele oyu mulamu wowo namwe papa wowo kila omulanga lisina balanga busa bali umuri bile namwabesi wikula munzu watya munzu mwo mumasala ta ndi batekhe wenywe bilyo bibikhwingisa wanana opapa wowo atenga wenjile nga mulimwa khababenga banywa kamalo sibekalamwe we bakhwikalililewe munzu mwe besayo lwitsita abefula yakhetsa basi sibekalawo nga olimwewo mumasala ta
murura muno mubekala nenga bahunyolile oba wepile munzumu mayi wowo mwene syalimo ta ulanje mayi uryena alindiyo mulayi nawe sindisi winjiramo ta mayi wowo abamo nawenjiramo aringa wenjiremo usa balama barisina kila wena nalile ensi ya rarawo nabyo ndi byeholihakho biryo abe wihalawo busa wehombekhawo busa. Aha, mwanyala nabi nambasa mweyikile ele nahayinza niyo mweno yo amuhubolakho bikehe byesi abene amanya khubye bumasala nenga khali khuleheyinga ni hayino ta nga na Richard unkakase bulayi ibindu bye bamasala nga nusonzolela nyuma okanihile bulayi uri sino nasino wasihola sino sihola ta nenga nahumanya lelo kumulembe kuno basamba metsi bahwitile bahurira ibindu bibikali busa lero khuli simu khuli ni tsimotoha khuli ni TV ibindu isi babaho khaleho ta nga nahumanya iso omuhana witse nahwaliha mungo muno kumukamba narura oba natsile nakende ulukendo nga lukendo luri infukilisibwa khupila papa mumasale simna papa mbona ambihanile sineza ta oba ta papa nga nekhukhesakho busa sifukilisibwa sekhumupila esimu. Syalero esihukanikhila ano nyana alumendi sifukilisibwa lwekhuba sunamubera ambi ta ate ni technology namwe kamahula kebyenza kanisilange isamba isiketsa makali ate ni isi khumenya musibala sisi khumenya syalero syatsyanga siyukha nambasa nga bye kamahula nibitsa khutsyanga khubirambisa kasolo bakhumubera ambi sinambasa endunyala khumukhupira isimu ne kamang'anyu mukhuru kamang'anyu mbonyana kaneha naba nawulilikhana mungeli ya burawa khufura khungeli saba amanyatsaka ukhamwimola molelakho ta kanikha ilomo inyene oba olomo oli abe nitsile Kampala nemotoha yandekhile sindi ukhwitsa ta ikhayitse kumukamba straight mbawo khutsya khubindi muli muriena sinanu aha narishe motoha nyana nabanga ari ise omwana wehana uwetsa khukhwaliha mulwanyi muno nga indi yango khwaramile mbifengene yango ise ni papa omumasala manya omwana wewe omusani wewe umusetsa wasi omwana wewe saliwo ta papa omumasala wafuna buwangafu bukanibwa khumukendesa motoha ise namanya khutimisa emotoha bulayi busa infukilisibwa khumura mumotoha enyuma navuga khwakenda khwama ngesiloho khwatsa embali namwila mwidwalilo namwe ikhola ndye mumbuka ngeyo mulimo byekhwiramo bibiri simanza sikhwabatsaka ni tsimotoha ta nasili abe esyo sisinyalikha ta nelero kumulembe kuno nga ninomile ndi bindu byatsyanga biyukha tsimotoha tsiliyo ngoli khukana khutimisa omundu khukana khumuwonisa mubusiku mubulwale musina nenga mbawo omundu kundi unyala wakhutimisila emotoha eyo sinambasa ndi isi khukanikhilanga syalero sino sinyalikha nenga simwikhalanila ambi ta ari bino byekhuli ne taxi fembi se ni papa omumasala na khwemisa bulayi kondaktari he mubire mwikhala nyuma mwikhala nenga simwikhala ambi mwetiranakho ta ari isindi khuloma ndi imwandikhile message sinakane khumupila esimu nyana akane nawulilikhana mungeli ikindi busa hema imwandikhile message khusimu isho siba sirye sitwera busa nisimu lwekhuba ndi boli balala bambasa ali khumwakanisa message sirayiho khufurira khukanikha nari tsilomo tsesi nambisa awo hello papa miss you tsakhile tse khwitsirisa akhali isi umundu alola khali mwarurayo mungani hayefe yino yamukhuba yetsinzakho isiyanga paka sayi ingeli sikhunakendesamo ilomo yomumasala akhali khwonakisa lukosi lwa mundu mutwela nukundi ta khulwekhuba siyanga khwikhala mutaxi fembi papa wekhala enyuma amalese nekhala ano kholawo bari rurayo omundu kundi abire indi ninyukha engubo ya ibindu bisisumbwa nenga nambasanga khutsa khwirekeresana khurekesana khuli sinakhuyeta khuba khwane kamakesi khubona engeli sikhunakendesamo kiminyongo kyefe nga bamasaba khubona khuri sikhurura khunzira ta
khurama nga khukenda nga bamasaba babandu besi khwesatsaka mulukosi khulosela khubesa mulukosi ninaffe bene khurame nga khwiwa lukosi lwekhuba ambasamo omumasala okhwinyukha wakhubirakho ingubo yatawile umulomo urisi ate mwikhale motokha mwimbi ate wengene omumanyile mukenda muryo namwe omaya wamutilakho wamubolela kale mwanyala nabi ibyo nibyo bisi khukhatse khukanihatsakakho pulesi khwitsa iprogramu yefe yakendele eryo ilomo ebele mumasala shesi khuyikilemo nishesho nenga mbalomba murame nga musirekeresani khubona programu tsefe tsosi tsana tsesi khura khu YouTube channel yino YouTube channel yefe yino khukilanga khuri lumasaba my tribe my all kama khulukamo khukana khubona khuri khusasanisa bubakha bwe lumasaba to the world bali khukhumanya bakane balobele fo bamasaba khuli bakali busa khuli kimikholo mikali nabi kimanyikhane imbalu ingeli sikhubirisamo sili buli mundu nga nebirisamo sinakila khukhamanyikhana kila ese nitsile khuyeta munende bamasaba khurama nga khusimanyikhana mube balayi naramile Dorcas Kimono mwanyala nabi.